ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Самандар Искандарзода ва Марҷонаи Маҳмадалӣ. имрӯз дар барнома تطبیق اقدام شهری سبز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در معرکه نهالشینانی اشتراک نمودند. بهسازی وضع راه و کمیونیکاسیا در مد نظر ادامه تطبیق لایحه نوسازی راه اتومبیلگردی اهمیت بین‌المللی داشته دوشنبه کلوب خاروق عقبه کلما ما در یکجایی با متخصصان تاجیک در قطعه کیف قلعه خم روز تا روز به مرحله نهایی نزدیک می‌شویم. فروغ صبحی دانای کتاب است. ادامه دور نهایی آزمون جمهوریوی در شهر دوشنبه. جمع عمومی مصرع‌های ایجاد کردم 5000 مصرع را در بر می‌گیرد. ادامه چرابینی‌های ترغیباتی و پیشگیری کننده اوید به بیماری‌های سیرایتی در شهر خوجند کارهای ترغیباتی در یکچند محله و جای‌های جمعیتی دایر کرده شد. تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان کمک به تربیت گیرندگان مکتب اینترنت‌ها. дар пайи тадбирандешиҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар самти беҳтар намудани муҳити экологӣ тавассути шинонидану парвариш кардани гулу дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ дар доираи муроҷиати раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ оид ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри душанбе дар пойтахти мамлакат дигаргуниҳои куллӣ ба миён омад. дар ҳамин замина имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар доираи маъракаи сабзу хуррамгардонӣ дар пойтахт ва тадбирҳои вобаста ба иқдоми шаҳри сабз ба кӯчаи низомии ганҷавии ноҳияи Сино ташриф оварда дар маъракаи ниҳолшинонӣ иштирок намуданд. гузориши хабарнигорони мо. нимаи дуюми рӯзи 14 декабри соли 2020 раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар доираи маъракаи сарсабзу хуррамгардонӣ ҳамчун рамзи вусъат бахшидан ба маъракаи ниҳолшинонӣ дар пойтахт ва тадбирҳои вобаста ба иқдоми шаҳри сабз ба кӯчаи низоми ганҷавии ноҳияи Сино ташриф оварда дар маъракаи ниҳолшинонӣ иштирок намуданд. раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар даромадгоҳи асосии масҷиди марказии ҷомеаи шаҳри душанбе шахсан ду дарахт шинонида масъулинро ба боз ҳам ҷонок намудани тадбирҳои вобаста ба сабзу хуррамгардонӣ дар ҳудуди пойтахт ҳидоят карданд. чуноне ба раиси шаҳри душанбе иттилоъ дода шуд дарахтони шинонида шуда аз навъи платан буда умри беш аз 60 сола доранд ва бо нашунамояшон оянда ба ин иншооти нодири шаҳри душанбе зебогии бештар зам менамояд. дар ин рӯз ҳамзамон дар ҳудуди боғи ҷавонон ниҳоли дарахтони ликвиданбар ки аз навъҳои нодир ва ба иқлими маҳал тобовар мебошад шинонида шуд. муҳтарам рустами эмомалӣ интихоби навъҳои дарахту бутаҳои ба иқлими пойтахт тобовар ва риояи қоидаҳои дурусти агротехникиро дар раванди ниҳолшинонӣ аз шартҳои асосӣ дар намои минбаъдаи дарахтон арзёбӣ карда махсусан таъкид намуданд ки дар рафти маъракаҳои ниҳолшинонӣ аз маслиҳатҳои мутахассисони соҳа ҷиддӣ истифода карда шавад. қобили қайд аст ки дар пайи тадбирандешиҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар роҳи таъмини муҳити тозаи экологӣ тавассути шинонидану парвариш кардани гулу дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ хусусан туфайли муроҷиати раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ оид ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри душанбе ки зимни баргузории иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе садо дод дар пойтахти мамлакат дигаргуниҳои куллӣ ба миён омад. муроҷиати мазкур миёни аҳолии шаҳри душанбе ҳамовозии гарму ҷӯшон пайдо намуда ба маъракаи умумии шаҳрӣ табдил ёфт. ин аст ки ҳоло сокинони пойтахт ва кормандони касбу кори гуногун бо нишони ҷонибдорӣ аз ин иқдом дар назди ҳавлӣ атрофи биноҳои истиқоматӣ корхонаву муассиса ташкилоту идораҳо муташаккилона ба маъракаи ниҳолшинонӣ пайвастанд. натиҷа ин аст ки ҳамаги давоми як моҳи оғози мавсими имсолаи ниҳолшинонӣ дар миқёси шаҳри душанбе зиёда аз 53 000 дарахтони гуногуни ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шуданд. дар маҷмӯъ бошад тибқи нақшаи пешбинишуда дар ҳудуди шаҳри душанбе ин мавсим беш аз 100 000 бех дарахтони сояафкану ороишӣ ва зиёда аз 10 миллион адад гулҳои мавсимию бисёрсола аз ҷумла 3,5 миллион дона гулҳои лола шинонида ва парвариш меёбад.
шаҳри душанбе дар доираи дастуру супоришҳои бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлати ҳукумати мамлакат ва иқдомҳои созандаву ободкоронаи раиси шаҳри душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба яке аз шаҳрҳои сарсабзу хуррам ва шукуфон табдил ёфтааст. мувофиқи маълумоти мутахассисони соҳа, дар аввали фасли зимистон шинонидани дарахтон мувофиқи мақсад буда риояи қоидаҳои дурусти агротехникӣ ҳангоми ниҳолшинонӣ ҳатмӣ мебошад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. шаҳри душанбе дар партави дастуру супоришҳои бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат ва иқдомҳои созандаву ободгаронаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба яке аз шаҳрҳои сарсабзу хуррам ва шукуфон табдил ёфтааст. иқдоми навбатии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар самти ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти мамлакат идомаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат буда ҳамовозии саросарӣ пайдо намуд. кормандони касбу кори гуногун ва сокинони пойтахт бо нишони ҷонибдорӣ аз ин иқдоми роҳбарияти шаҳри душанбе дар назди ҳавлии атрофи биноҳои истиқоматӣ, корхонаву муассиса, ташкилоту идораҳо ба шинонидани дарахтони ҳамешасабзу сояафкан камари ҳиммат мебанданд. зеро шинонидани дарахт ва бунёди боғу гулгаштҳо ба фазои экологӣ таъсири мусбат гузошта, муҳити зистро ба ҳавои тоза ки асоси ҳастии ҳаёт ба он вобаста аст ғанӣ мегардонанд. кормандони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷонибдорӣ аз ин тадбири созандаи роҳбарияти шаҳри душанбе дар кӯчаи соҳилии ноҳияи Фирдавсии пойтахт дар масоҳати беш аз 1 гектар ниҳоли дарахтони ороишиву сояафкан шинонданд. дар ҳашари дастаҷамона беш аз 500 нафар кормандони дастгоҳи марказӣ ва сохторҳои зертобаи он дар шаҳри душанбе фаъолона иштирок намуда бо ҳисси баланди масъулият дар ин маъракаи сабзгардонӣ саҳми арзишманд гузоштанд. Бар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат, пешвои муаззами миллат ва таклифу пешниҳодҳои роҳбарияти шаҳри душанбе, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки яке аз гӯшаҳои шаҳри душанберо дар кӯчаи Фирдавсии шаҳри душанбе сарсабз гардонад ва ин иқдомро ҳайати шахсии вазорати корҳои дохилӣ гарм истиқбол гирифтанд ва имрӯз ҳамаи кормандони вазорати корҳои дохилӣ дар ин чорабинӣ иштирок доранд ва умед мебандем ки ин гӯшае ки имрӯз кормандони вазорат дар сарсабзгардонии он саҳм доранд дар оянда яке аз гӯшаҳои зебои шаҳри душанбе мешавад. мутахассисони соҳа дар аввали фасли зимистон шинонидани дарахтонро мувофиқи мақсад шуморида риояи қоидаҳои дурусти агротехникӣ дар раванди ниҳолшинонӣ ҳатмӣ арзёбӣ мегардад. зеро шинонидани дарахт ба муҳити экологӣ таъсири мусбат гузошта ба кӯчаву хиёбонҳо зебогии хоса мебахшад. дар маъракаи имрӯза низ шинонидани ниҳоли дарахтон бо тавсеяи олимони соҳа ва қоидаҳои дурусти агротехникӣ ба роҳ монда шуд. ташкилу гузарондани ҳашарҳои дастаҷамона ва саҳм гузоштан дар корҳои сабзу хуррамгардонии пойтахти мамлакат мебошад. абдулҳамиди назир, баҳодури қурбонзода, мақсади мақсад, шаҳри душанбе, ахбор. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар баробари бунёди иншооти соҳаҳои гуногун, шинонидани ниҳолҳои ороишиву сояафкан ва сабзу хуррамгардонӣ идома дорад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд вобаста ба иқлими ҳар як минтақа обу ҳаво ва шароити мусоид дар давраи зимистон бо тавсеяи олимону мутахассисон тадбирҳои шинондани ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ вусъат доранд. дар асоси чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар ҳар як шаҳру ноҳияи вилоят мавзеъҳои сабзу хуррамгардонӣ муайян гардида, тадбирҳои ниҳолшинонӣ, тайёр кардани мавзеъҳои сабзкорию гулзоркунӣ бо қувваи муассисаҳои марбута иҷро карда мешаванд. дар доираи эълони 1300 рӯзи ободонию кабудизоркунӣ ки дар вилоят ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ эълон гардидааст, дар маъракаҳои ниҳолшинонӣ кормандони корхонаи муассисаҳо ва сокинони шаҳру деҳот ширкати фаъолона мегиранд. тибқи нақша раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд дар давраи зимистон ба шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 20 000 беғ ниҳолу дарахтони сӯзанбагу ороишӣ таъмин менамоянд. мавсими кабудизоркунии фасли зимистон корҳо идома ёфта истодааст ва мана чӣ хеле ки дида истодем дар ин рӯзҳои истироҳат мақомоти ҳифзи муҳити зист низ барои гузоштани саҳми арзанда ба ин маърака бо ниҳолшинонӣ машғуланд. ғайр аз он бо 100 адад дарахти ҳамешасабзи санавбар шинонда мешавад ва инчунин 200 адад дарахти ҳамешасабз дар шаҳри Гулистон.
طبق چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در دایره آمادگی‌ها به استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در خیابان و میدان‌های شهر خوجند سبز و خرمگردانی با شناندن نهال‌های درختان آرایشی، گل و بوته‌ها در اساس طرح معماری و نقشه‌های آبادانی ادامه دارند. در میدان پرچم دولتی و گلباغی به نام ابو عبدالله رودکی شهر خوجند با سهم و اشتراک کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت شهر خوجند و ریاست و شعبه‌ها درختان همیشه سبز کیپریس عریضانی شناخته شدند. رعایت طلبات آگروبیولوژی، شروع از انتخاب و صفت نهال همیشه سبز و آرایشی، تیار کردن جای و طرز شناندن و نگاهبین و آب و غذادهی از عامل‌های سبزش معیاری نهال‌ها میباشند. بنا به حالت و خلاصه ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت در شهر گلستان سبزش نهال‌های آرایشی فایز بلند معیاری را تشکیل می‌دهد. به نقشه گرفتیم که در همین دوره 50,000 گل لاله و 8 رنگ اون لنده‌های گل لاله که از ماشین آنده استادیم تو موسم فرارسی نوروز سبزیده برای شکفتن آماده شده برای آرایش شهر موفق بخت است. در شهرها و مرکزهای ناحیه‌های ولایت سوخت میدان و موضع‌های گلزارکنی برای کشت و کوچت گل و بوته‌ها در دوره زمستان آماده کرده می‌شوند. در ناحیه باباجان غفورov دو شفت و مرکز شهرهای خوجند غفورov در مسافه بیش از 21 کیلومتر موضع اساسی گلزارکنی بوده. در این منطقه طی چند سال در برابر صدبرگ‌های هر رنگه کرنایگل استفاده می‌شود. مؤسسه آبادانی ناحیه گلزارکنی را از حساب تخمی خودی کرنایگل که در انبار به طور خاص ذخیره کرده شده است عملی می‌نماید. در یک قسمی همین منطقه لندک‌های گلی کرنایگل و صدبرگی سفید شناخته می‌شود. ما حالا کوشش کرده ایستادیم که یک قسمی همین تخمی‌های گلی لندک‌های گلی کرنا را از حساب خدا ما پرورش کرده تامین نماییم. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با فستیوال جمهوریوی سید گل لاله آمادگی خاصه گرفته می شود. با این مقصد 3 میلیون دانه لنده‌های بیش از 20 نوع و نمود و رنگ گل لاله میشنانند. تخمی‌های این گل بهاری در عرفه و روزهای جشن نوروز شکوفته به هر موضع زیبایی میبخشند. امروزها در حدود شهر و ناحیه‌های مملکت معرکه نهالشینانی با مرام ادامه دارد. ساکنان کوشش می‌نمایند از مساعده وضع هوای امسال ثمراناک استفاده نموده هرچه بیشتر نهال‌های میوه‌دهنده و آرایشی و همیشه سبز شنانند. گزارش همکاران ما با در نظر داشت شرایط اقلیم و موقع جغرافی شینانیدن درختان سایه افکن و آرایشی در اول فصل زمستان اهمیت مخصوص داشته امکانیت می‌دهد که نهال‌ها تا به فصل بهار به شرایط خاک مطابق شده خوب نشأ و نما یابند. با این مقصد ساکنان و کارمندان تشکیلات و اداره‌ها از جماعت دهات جوانان ناحیه فیض‌آباد در معرکه نهالشینانی اشتراک کردند. آنها نهال درختان سایه افکن و آرایشی را که با ابتکار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه فیض‌آباد وارد کرده شدند طبق توصیه متخصصان ساحه شناندند. برای آبادانی کشور عزیزمان با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما امروز تصمیم گرفتیم که شنبه گذرانیده نهال‌های آرایشی شنانیم. ساکنان در این روز در شفت راه اتومبیلگرد دوشنبه وحدت نورآباد لخش سرحد قرقیزستان که از حدود ناحیه فیض‌آباد می‌گذرد بیشتر از 100 بیخ نهال درختان سایه افکن شناندند. این تدبیر مهم در آینده امکانیت می‌دهد که دو شفت راه اتومبیلگرد به منظره سبز و خرم تبدیل یابد. تا امروز 12600 نهال همیشه سبز در ناحیه در جماعت دهات جوانان شنانده نهال‌ها تحت نظارت جماعت دهات جوانان می باشد. طبق توصیه متخصصان ساحه شنانیدن نهال به سبز و خرم گردیدن اطراف اساس می‌گذارد. وسعت بخشیدن نهال شنانی و دیگر تدبیرهای سبز و خرم گردانی در تل و تپه‌های بیکار خوابیده منفعت آور بوده به سرسبزی و خرم گردانی محیط اطراف اساس می‌گذارد. در این موضع‌ها شنانیدن درختان سایه افکن امکانیت فراهم می‌آورد که در آینده این تپه‌های سال‌های دراز بیکار خوابیده سبز و خرم گردیده وضع اکولوژی محیط اطراف بهتر گردد. حالا در ناحیه فیض‌آباد معرکه نهالشینانی وسعت یافته در آینده نیز در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ساکنان و کارمندان تشکیلات و اداره‌ها به حشر برآمده کارهای سبز و خرمگردانی وسعت داده می‌شوند. در ناحیه جیهون باید تا آخرین موسم نهالشینانی و کبودیزارکنی طبق نقشه زیاده از 17000 بیخ نهال درختان همیشه سبز و آرایشی و سایه افکن شنانیده شود. گزارش همکاران ما
طبق نقشه چورابینی‌های بخش حفظ محیط زیست ناحیه جیهان اکثر تحت عنوان تازگی محیط زیست و نزد ساحل با اشتراک وسیع ساکنان و جوانان و کارمندان بخش دایر کرده شد. در برابر تازه کردن کوچه و محل همچنین ساکنان و کارمندان بخش بهر سرسبز و خرمگردانی معرکه نهالشینانی دایر کرده در این روز 3700 بخ نهالان سایه‌افکن و همیشه سبز سر کرده از شاهراه بین المللی دوشنبه بختر پنج پایان کوچه های مرکزی ناحیه و در همه جماعت های شهرک و دهات شنانیده شد. تا امروز 3700 نمودی درختان سایه‌افکن و همیشه سبز شنانده ایم و مرحله به مرحله همین را دوام داده امسال تا ماه اول خیال ما همین نقشه را بود میکنیم. با اطلاع مسئولین بخش حفظ محیط زیست ناحیه جیهان باید تا آخر موسم نهالشینانی و کبودیزارکنی در همه جماعت‌های دهات طبق نقشه زیاده از 17000 بخ نهالان همیشه سبز و آرایشی و سایه‌افکن شنانیده شود. در شهرهای پنج پایان و شهر دوشنبه زیاده از 200 نهال همیشه سبز با طرز حشر دست جمعانه ما شنونده است. ما امسال تمام همین نهالی که شنوندیم در خواجگی و دهقانی وابسته کردیم که همین را برای آبتی و نگهبانیش مسئول کردگی. سبزش نهال پارساله تقریبا یک 30% خورد شدن. ما نیت داریم امسال دیگر نمودی که به همین اقلیم مطابق بوده به همین زمین ما دیگر نمودی پرچه را آورده شینانه. در حدود جماعت دیوت استقلال 3000 درختان سایه‌افکن و میوه دهنده به نقشه گرفته شده است که علاقه ما در شفت شاهراه‌ها درختان سایه‌افکن و میوه دهنده زیاده از 1000 دونه درخت شنونده است. در دایره تدبیرهای کبودیزارکنی همچنین این موسم در ناحیه جیهان باید 252000 بخ گل و بوته‌های گوناگون آرایشی شنانیده شود که از این 22000 بخش را گل لاله تشکیل می‌نماید. قابل ذکر است که در روند کارهای کبودیزارکنی و مرحله نگهبانی و تامین سبزش نهالان و گل‌های شنانیده شده ساکنان محل سهم مناسب می‌گذارند. مسئولین بخش مربوطه اطلاع می‌دهند که جهت سری وقت تامین نمودن نقشه کبودیزارکنی شرایط‌های لازمه موجود می‌باشد. جهت دسترسی به نهالان و گل و بوته‌ها در حدود ناحیه خواجگی‌های نهال پروری نیز فعالیت می‌نمایند. خدایدادی رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار از ناحیه جیهان. در ناحیه فرخور کارهای آمادگی به موسم نو آبیاری ادامه داشته امسال کارمندان ساحت طبق نقشه اقدام گرفتند که در مسافه عمومی 25 کیلومتر کانال ها و 45 کیلومتر زهبور و زهکش های داخل خواجگی را تازه نمایند. در ناحیه نوسازی پایگاه آبکشی نیز ادامه دارد. گزارش در این خصوص. در ناحیه فرخور برای بهتر نمودن حالت ملیتیوی زمین‌های کشت با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و پرداخت مبلغ خدمترسانی آب از جانب اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه طبق نقشه چرابینی کارهای آمادگی به موسم نو آبیاری با جلب 10 عدد ماشین و مکانیزم‌های لازمه تازه کردن کانال‌ها و زهبور و زهکش‌های داخل خواجگی ادامه دارد. امسال در ناحیه باید در مسافه عمومی 45 کیلومتر کانال‌ها و 25 کیلومتر زهکش‌های داخل خواجگی تازه کرده شود. تا امروز ما در حدود ناحیه زیاده از 15 کیلومتر زهبور و زهکش رو تازه کردیم و زیاده از 10 کیلومتر نهروی آبرسان رو تازه کردیم که بعد تازه نمودن همین 25 کیلومتر زهبور و زهکش رو حالت ملیتیوی زیاده از 500 هکتار زمین‌های کیش و نزد حولگی آدمان به می شود. به اندیشه متخصصان این تدبیر در این دوره با بهتر شدن حالت ملیتیوی زمین‌های کشت، بلند برداشتن بازده زمین و از نو به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های به کار خوابیده مساعدت خواهد کرد. با این مقصد کارمندان ساحه اقدام گرفتند که کارهای در نقشه پیش بینی شده را سریع وقت به انجام رسانند. در دهات ناحیه در برابر خواجگی‌های دهقانی و اساسیه استفاده برندگان آب همزمان صاحبکاران محلی نیز برای اجرای این کارها سهم گذاشته در دهات ظفر از این حساب یک زهکش داخل خواجگی پس از سالیان زیاد از نو پورا تازه کرده می شود. در ناحیه فرخور از 21000 هکتار زمین‌های کورم آبی میدان بیش از 4000 هکتار آن توسط پایگاه آبکشی آبیاری کرده می شود. در دایره نقشه چرابینی عین زمان با استفاده از 3 عدد مکانیزم تازه کردن کانال اساسی تا پایگاه آبکشی موضع ارتباط نیز جریان دارد. برای بهتر نمودن تامینات آب فلزی امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان طبق لایحه از نوسازی پایگاه آبکشی موضع ارتباط ادامه داشته باید در 4 پایگاه آبکشی
агрегатҳо ва дигар иншооти обрасонӣ пурра таҷдиду навсозӣ карда шавад. баъди таҷдиду навсозӣ пойгоҳи обкашӣ таъминоти оби фолизӣ ба хоҷагиҳо беҳтар хоҳад шуд ки он минбаъд ба пешрафти соҳа, зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ ва рушди вазъи иқтисодиву иҷтимоии ноҳия низ мусоидат мекунад. мавзӯи дигар бо пуштибонӣ аз сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат имрӯз аз ҷониби шахсони хайрхоҳ ба тарбиятгирандагони мактаб интернати ҷумҳуриявии низомаш махсуси шаҳри Ҳисор ва маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюби Чорбоғ маводи ғизоӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ кӯмак расонида шуд. гузориши ҳамкорони мо. оилаи бобоҷоновҳо ва бародарон шоевҳо ки дар хориҷи кишвар ба соҳибкорӣ машғуланд, дар баробари саҳмгузорӣ дар корҳои ободонию созандагӣ ҳамасола ба садҳо нафар ятимону маъюбон, шахсони якаву танҳо ва барҷомондагону ниёзмандон кӯмаки моддӣ расонида дар беҳдошти сатҳи зиндагии онҳо саҳми назар аст мегузорам. ин навбат амали хайри соҳибкор Ризвоншоҳ Шоев, тарбиятгирандагони мактаб интернати ҷумҳуриявии низомаш махсуси шаҳри Ҳисор ва муассисаи давлатии маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюби Чорбоғро хушҳол намуд. аз ҷониби соҳибкор ба тарбиятгирандагони ин ду муассисаи иҷтимоӣ ба ҳисоби қариб 200 000 сомонӣ маводи ғизоӣ аз қабили орд, биринҷ, шакар, макарон, равғани растанӣ ва лавозимоти зарурӣ кӯмак карда шуд. оилаи шоифҳо доимҳо дар ободии ватан саъю кӯшиш доранд. оилаи шоифҳо на танҳо дар ноҳияи Рашт, балки дар ноҳияи Рӯдакӣ ба хона интернати Гунгов карои ёрдами амалии худро расонданд. боз дар хона интернати низомаш махсуси дараи Алмосӣ ба маблағи 100 000 сомон хӯрока ҳама чизҳоро оварда таъмин карда истодаанд. аз тарафи шоифҳо ҳамасола муассисаи мо дастгирӣ мешавад. ҳам маводҳои хӯрока, ғизоӣ, ҳам маводҳои пӯшока, маводҳои қаннодӣ, маҳсулотҳо барои хоҷагидорӣ, маҳсулотҳо ки барои будубоши доимии кӯдакон ва кӯдаконе ки муваққатӣ дар муассиса истиқомат мекунанд ҳамавақта дастгирӣ мешавад. ба оилаи шоифҳо барои дастгирии доимиашон сипосгузорӣ мекунем. зимни тақдими маводи ғизоӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ ба тарбиятгирандагони мактаб интернати ҷумҳуриявии низомаш махсуси шаҳри Ҳисор ва муассисаи давлатии маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюби Чорбоғ таъкид гардид ки ҳарчанд ҳукумати мамлакат барои беҳтар намудани шароити зист ва баландбардоштани сатҳи дониши ятимону маъюбон таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намояд, соҳибкорону шахсони саховатпеша ҳам кӯмак ба ин табақаи ҷомеаро ҳамчун амали неки инсонӣ дониста дар пайравӣ ба амалу иқдомҳои хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгиру мададгори ниёзмандонанд. намунаи олии он иқдомҳои хайрхоҳонаи соҳибкорони ноҳияи Рашт Муҳиб Бобоҷонов ва Ризвоншоҳ Шоев ба ҳисоб меравад. соли дуюм аст ки аз ҷониби хайрхоҳон, саховатпешагон ва як нафар марди наҷиб Муҳибулло Бобоҷонов ва ҳамчунин пайвандони он кас хешу ахрабояшон ки ба мактаби интернат барои кӯдакони маъюбу бепарастор ва инчунин барои кормандони ин муассисаи таълимӣ кӯмакҳои моддию маънавӣ мерасонанд. ятимпарварӣ ва дастёрӣ ба муҳтоҷону бепарасторон ин иқдоми аввалин дараҷаи сарвари давлати мо ҳаст ва аз ҳамин иқдом манша гирифта бисёр мардони ватан, ҷавонмардони хайрхоҳу саховатпеша кӯшиш мекунанд ки дар раванди ҳамин сиёсати ятимпарваронаи пешвои миллати мо чунин иқдомҳои хайриявиро анҷом бидиҳанд. дар соли 2020 маротибаи аввал нест ки ниёзмандон аз кӯмакҳои ин ду оилаи хайрхоҳ бархурдор мешавад. аз ин пеш аз ҷониби фарзандони Муҳиб Бобоҷонов ва бародарон Шоевҳо ба тарбиятгирандагони дигар мактаб интернатҳо маводи ғизоӣ, сару либос ва дигар лавозимоти зарурӣ дастрас карда шуд. идомаи ахбор имрӯзҳо лоиҳаи сохтмон ва навсозии қитъаи Кӯлоб, Шамсиддин Шоҳин ва қитъаи Шкев қалъаи хумби роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе Кӯлоб Хоруғ Ағбаи Кулма татбиқ мегардад. то имрӯз масъулони вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо шарикони рушд тавонистанд дар ҳар ду қитъа наздики 10 километр қабати якуми роҳро асфалтпош намоянд. гузориши ҳамкорони мо.
то таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ сокинону ронандагони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ва шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз хизматрасонии сатҳи баланди нақлиётӣ ва роҳҳои ҷавобгӯи талабот дар масири Кӯлоб Дарвоз баҳравар мешаванд. Имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар қитъаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин ва қитъаи Шкеф Қалъаи Хумби, роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе Кӯлоб Хоруғ Ағбаи Кулма бо ҷалби мутахассисони варзидаи соҳавӣ ва техникаву механизми муосири роҳсозӣ ҷараён дорад. Дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб паҳноии умумии роҳ аз 21 то 33 метрро ташкил медиҳад. Масъулони муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Чанок ҳамчунин дар доираи лоиҳа дар шаҳри Кӯлоб корҳои соҳилмустаҳкамкуниро идома дода истодаанд. Сохтмони роҳи мазкур аз моҳи июни соли 2019 оғоз ёфта, ҳоло сохтмон дар ин шоҳро рафта истодааст. Асон то километри нӯҳум ивазкунӣ қитъаи лоиҳаи замин ва гузоштани новаҳои обгузар айни ҳол дар ин ҷо рафта истодааст. Корҳо асосан дар маркази шаҳри Кӯлоб ки дарози 1 километр 400 метрро дар бар мегирад, бартарафкунии хатҳои барқ, хатҳои алоқа, кашидани хати об идома дорад. Дар маҷмӯъ дар татбиқи лоиҳаи сохтмон ва навсозии қитъаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин ва қитъаи Шкеф Қалъаи Хум 574 нафар мутахассис бо истифодаи беш аз 150 техникаву механизми муосири роҳсозӣ фаъолият доранд. Ҷалби мутахассисони варзида, истифодаи техникаву механизми муосири роҳсозӣ ва фаъолияти шабонарӯзӣ ба пешрафти корҳои сохтмонӣ дар ин роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта замина гузоштааст. Иншооти мазкур бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд карда мешавад. тавре аён аст мо дар якҷоягӣ бо мутахассисони тоҷик дар қитъаи Шкеф Қалъаи Хум рӯз то рӯз ба марҳилаиниҳоӣ наздик мешавем. Новбаст аз он ки мавсими боришот оғоз гардидааст, мо корҳои сохтмониро ба таври зарурӣ идома дода истодаем. дар баробари дигар тадбирҳои сохтмонӣ кандани кӯҳпораҳоро низ идома дода истодаем. қариб ҳамаи роҳ ба асфалтпӯшкунӣ омода карда шудааст. танҳо баъзе аз нуқтаҳо боқӣ мондааст ки ин ҳам дар кӯтоҳтарин муҳлат ба анҷом хоҳад расид. мо боварии комил дорем ки дар муҳлати пешбинишуда иншоотро бо сифати баланд ба истифода месупорем. дар замони соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромадан аз бунбасти коммуникатсиониро яке аз ҳадафҳои стратегӣ қабул намуда, дар ин даврон бо татбиқи лоиҳаҳои гуногун дастовардҳои беназир ба даст омад. дар 7 соли охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон 1500 километр роҳи мошингард, 50 километр роҳи оҳан ва 190 пул сохта ба истифода дода шудааст. дар 7 соли оянда бунёду ба истифода додани 1500 километр роҳ ба нақша гирифта шудааст. мувофиқи лоиҳа роҳҳои қитъаҳои мазкур ба категорияи сеюми роҳсозӣ мутобиқ гардонида шуда, паҳноии умумии роҳ дар қитъаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин то 17 метр ва дар қитъаи Шкеф Қалъаи Хум 12 метрро ташкил медиҳад. ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар қитъаҳои мазкур соли 2019 оғоз гардида, мувофиқи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ сохта ба истифода дода хоҳад шуд. дарозии умумии лоиҳаи сохтмон ва навсозии қитъаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин ва қитъаи Шкеф Қалъаи Хумби, роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе Кӯлоб Хоруғ Ағбаи Кулма наздики 58 километрро ташкил медиҳад. дар рафти татбиқи лоиҳаи мазкур масъулони муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Чанок дар якҷоягӣ бо шарикони рушд ба сифати корҳои сохтмону навсозӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда талош доранд ки ин иншооти муҳимро ҷавобгӯ ба талаботи муосири роҳсозӣ ба сифати баланд дар муҳлати пешбинишуда сохта ба истифода диҳанд. сокини ҷамоати деҳоти Боқӣ Раҳимзодаи ноҳияи Рашт Файзиддин Зиёвиддинов аз ҳисоби маблағҳое ки барои сафари ҳаҷ пасандоз намуда буд, мактаби душонаи замонавӣ барои 420 нафар бунёд менамояд. дар идомаи корҳои ободонӣ сохтмони маркази хизматрасонии тиббӣ ва таъмиру навсозии беморхонаи марказӣ низ идома дорад. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. сокини деҳаи шӯлаи ҷамоати деҳоти ба номи Боқӣ Раҳимзода Файзиддин Зиёвиддинов маблағи пасандози аҳли хонаводаашро ба кори хайру савоб сохтмони мактаби дуошонаи замонавӣ барои 420 ҷойи нишаст сарф намуд, то дар оянда хонандагон дар симхонаҳои кушоду барҳаво ва кабинетҳои фаннӣ таҳсил намоянд.
از روی لایحه ساختمانی بینای مؤسسه تعلیمی دهه از 22 صنفخانه‌های کشاد و برهوا و کابینت‌های فنی عبارت بوده. کارهای ساختمانی را بناکاران در آشیانه یکم و دوم و پوشانیدن بام بنا انجام دادند. این اولین تشبث سخاوتمندانه به شمار می رود که صاحبکار وطنی از حساب پسندازهای خود با مبلغ قریب 3 میلیون سومانی بینای دو آشیانه تعلیمی و دیگر زیربناهای علاوه‌ای بنیاد نموده. انشاءات از روی نقشه در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تمام تجهیزات ضروری به استفاده داده می شود. در دهه ظریفی ساختمان بنگاه طبی جریان دارد، زیرا سالها باز در این دهه دوردست کوهستان مؤسسه طبابتی موجود نبود. این است که در روند کارهای آبادانی ساختمان انشاءات طبی آغاز گردیده. با انجام کارهای ساختمانی بنگاه با تمام شرایط‌های طبابتی در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده می شود. در مرکز شهرک غرب کارگران تشکیلات ساختمانی به تعمیر و برقرارسازی دو شعبه بیمارخانه مرکزی مشغول می باشند. امروزها تعمیر اساسی شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی با حجره‌های یاری رسانش به انجام رسانده شده است. شعبه جراحی سالهای طولانی تعمیر طلب بود، به تعمیر جاری و اساسی نیاز داشت. امروز تعمیر شده است. با انجام کارهای برقرارسازی شعبه‌های طبابتی بیمارخانه مرکزی از حساب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی با تجهیزات طبی معاصر پورا تامین کرده می شوند. ایدگل محمود، دودرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رودکی 414 انشاءات معیشی و خدمترسانی به نقشه گرفته شده است که تا به امروز زیاده از 346 انشاءات تعیینات گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. گزارش از ناحیه رودکی. بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات سرکشتی ناحیه رودکی مرکز خدمترسانی که دارای شرایط مساعد میباشد به استفاده داده شد که زیاده از 20 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین شدند. انشاءات مذکور از 4 آشیانه عبارت بوده. در آشیانه یکم فروشگاه زمانوی، از قبیل گوشه دهقان، داروخانه، در آشیانه دوم آشخانه و دیگر خدمترسانی ها موجود است. باید گفت که تدبیر مذکور با مقصد تکمیل اینفراستراکچور دهات بنیاد گردیده برای ساکنان دهه سرکشتی خدمترسانی با استفاده را پیشنهاد می‌نماید. با وسیله به استفاده دادن انشاءات‌های جشنی بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیدن در محل‌ها در منطقه‌های دوردست انشاءات‌های گوناگون خدمترسانی مورد استفاده برای قرار داده شدند که به نیکو اهالی مردم مساعدت میکنند. بخشیده به سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در دهه چهارتو نیز داروخانه و کاشانه حوض به استفاده داده شد. بنیاد چنین انشاءات اگر از یک جانب با زیبا شدن دهات مساعده نماید، از جانب دیگر باعث با جای کاری دائمی تامین شدن اهالی میگردد. باعث خوشنودی است که امروز از طرف صاحبکار محلی یک مرکز خدمترسانی نو گشوده شد و ما جوانان صاحب کاری دائمی خود گشتیم. مورد ذکر است که بلند برداشتن خدمترسانی اجتماعی در دهات در مد نظر قرار داشته تکمیل اینفراستراکچور ضروری خدمترسانی از جمله حمام و سرتراشخانه و پیشنهاد خدمترسانی با صفت و رعایت قاعده سانیتری گیگنی مرحله به مرحله انجام داده می شود. وسعت تدبیرهای ساختمانی از جانب مقامات و جلب صاحبکاران به نظر رسیده مسئولین تلاش می نمایند تا سری وقت و طبق نقشه مکمل انشاءات را مورد بهره برداری قرار دهند. در مجموع در ناحیه رودکی روند آبادانی در دایره هدفهای سازنده حکومت مملکت جهت فراهم ساختن شرایط مساعد کار خدمترسانی به اهالی عملی کرده می شود. بابکان امینزاده، خل محمد دولت، اخبار. موضوع دیگر آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اهمیت بزرگ معنوی داشته امکانیت فراهم می‌آورد که شهروندان مملکت بخصوص نورسان و جوانان به مطالعه کتاب بیشتر رو آورده از تاریخ و تمدن عالم شمولی ملت تاجیک برخوردار گردند. در شهر دوشنبه دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است ادامه داشته اشتراکچیان از روی 5 نامیناسیا برآمد می‌نمایند. نوردین قربان از رفته برگزاری آزمون گزارش تهیه نموده است.
ба даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз шаҳри душанбе 58 нафар иштирокчӣ роҳхат гирифтанд. Аксари иштирокчиёнро хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт ташкил медиҳанд ки онҳо бо тайёрии хуб баромад карда дониш ва маҳорати худро барои ба даст овардани ғолибият нишон доданд. Мувофиқи иттилоъ ба даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи 5 номинатсия дар маҷмӯъ 269 нафар роҳ ёфтанд. از سین 5 سالگی بازبر کردنی شعر و غزل ها شروع کردم. انی زمان من زیاده از 100 غزل، 100 رباعی، 8 داستان، 1 قصیده، 25 حکایت، 10 لطیفه و 20 ضرب المثل از یاد میدانم. جمع عمومی مصرع‌های ایجاد کردم 5000 مصرع را در بر میگیرد. من سال دوم است که در آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است اشتراک می نمایم. امسال در دوره شهری سزاوار جای دوم گشتم. тавре аъзои ҳакамон таъкид доштанд нафароне ки соли ҷорӣ дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ширкат карданд назар ба иштирокчиёни соли гузашта фарқ дошта номгӯи китобҳои мутолиашуда ғазалҳои аз ёд кардаашон зиёд мебошанд ба ғайр аз шахсоне ки дар номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адабиёти ҷаҳон ширкат карданд асарҳои адибону шоирони хориҷиро аз нусхаи асл хонда бо 3 забон тоҷикӣ русӣ ва англисӣ баромад карданд. تعداد اشتراکداران هم نسبت به سال گذشته زیادتر گردیده است. از نومیناسیون ادبیات جهان امسال 61 نفر از آزمون میگذرند و همین 61 نفر با اثرهای خوانده خود و با دانش و با ملکه خودشان از 3 دور دیگر گذشتند و به دور نهایی دور 4 پیشنهاد گردیدند. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст таҳти сарпарастии бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 2 сол мешавад ки дар саросари мамлакат ташкил карда мешавад. Нуриддини Қурбон, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. дар дораи барномаи давлатии тарбия интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2017-2022 56 нафар занону духтарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он ба курси такмили ихтисос ҷалб карда шуданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. курси омӯзишии мазкур дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯи барномаи махсуси зан сарвар дар ҳаҷми 48 соат давоми як ҳафта аз 14 то 19 декабри соли 2020 баргузор шуда ба шунавандагон аз ҷониби олимону коршиносон мутахассисону омӯзгорони ботаҷриба машғулият гузаронида мешавад. маросими расмии ифтитоҳи курси омӯзишии такмили ихтисос бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт. имрӯз тибқи дастур ба дастгириҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мақомот иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тибқи нақшаи корӣ тасмим гирифтааст ки заноне ки дар хизмати давлатӣ кору фаъолият мекунанд курси омӯзишии такмили ихтисосро дар байни 56 нафар хизматчиёни давлатӣ дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор намояд. аллакай дуюм марҳилаи курс баргузор гашта истодааст. марҳилаи аввалини курси мо дар байни 40 нафар заноне ки дар шӯрои занон кору фаъолият мекунанд дар соҳаи маориф кор кардаанд курсро ба итмом расонданд ва онҳо соҳиби шаҳодатнома низ шуданд. муовини раиси шаҳри Душанбе Маъсума Муинӣ зимни баромади худ қайд кард ки ҳадаф аз ташкилу баргузории курси омӯзишии такмили ихтисос пеш аз ҳама амалӣ гардонидани сиёсати давлатӣ дар самти кор бо занон ва оила, омода намудани бонувон ба зинаҳои роҳбарӣ дар риштаи хизмати давлатӣ, фароҳам овардани заминаи мусоид барои ташаккули донишу касб ва маҳорату малака, тақвияти ҳисси масъулиятшиносӣ дар занону бонувони хизматчии давлатӣ ва пешбурди ғояҳои мухталифи инсондӯстиву ватанпарастӣ, ҳифзи эҳтирому арзишҳои миллӣ, инчунин талқини баробарии гендерӣ ва мубодилаи таҷриба дар ин соҳа мебошад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба хотири таъмини риояи ҳуқуқҳои занон, таҳкими мақому манзилати онҳо дар ҷомеа мутобиқи меъёрҳои ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, сиёсати давлатии занонро амалӣ намуда, баҳри ҳалли масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти занон ва рушди оила пайваста силсила асноди меъёрии ҳуқуқиро қабул ва мавриди амал
амал қарор медиҳад. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи таъмини баробар ҳуқуқи мардону занон ва имкониятҳои баробари онҳо диққати ҷиддӣ медиҳанд. дар ҳамин замина дар кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чорабинӣ таҳти унвони таъмини имконияти баробари мардону занон дар тоҷикистон доир гардид. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ роҳбарияти давлату ҳукумат ба масъалаи таъмини баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари онҳо диққати ҷиддӣ медиҳанд. иштироки фаъолонаи онҳо дар тамоми соҳаҳои ҷумҳурӣ дар баробари мардон назаррас дониста мешавад. вобаста ба ин дар кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чорабинӣ таҳти унвони таъмини имконияти баробари мардону занон дар тоҷикистон доир гардид. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кафолатҳои давлатии баробари мардону занон ва имконияти амалгардани онҳо соли 2005 қабул гардид ки то имрӯз қонуни мазкур дар ҷумҳурии тоҷикистон амал менамад. бевосита мақоми ваколатдори қонуни мазкур кумитаи кор бо занон ва оила назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. дар рафти он таъкид гардид ки таъмини шароити якхеларо барои амалигардонии ҳуқуқи мардону занон мутобиқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон, принсипҳои умумии эътирофшуда ва меъёрҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ташкил менамоянд. бо ин мақсад давлат иштироки баробарии мардону занонро дар идоракунии давлатӣ кафолат медиҳад. дар зери мафҳуми баробарии гендерӣ, баробарии вазъи ҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои амалигардонии баробарии онҳо ки ба ҳарду ҷинс озодона инкишоф додани қобилияти тавоноӣ, маҳорат ва малакаашонро барои иштирок дар раванди сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва аз худкунии натиҷаи он имконият медиҳад. хуршедаи наҷмиддин, маъруфи абдулло, ахбор. طبق نقشه برگزاری چورابینی‌های علمی و علمی و تکنیکی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020 در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان فروم جمهوری اقتصادی در موضوع تامین رشد استوار و رقابت‌پذیری اقتصادیات تاجیکستان در زمان جهانی شوی با اشتراک عالمان و متخصصان و دایره صاحبکاران وطنی برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان طبق نقشه برگزاری چهاربینی‌های علمی و علمی و تکنیکی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2020 فروم جمهوری اقتصادی در موضوع تأمین رشد استوار و رقابت‌پذیری اقتصادیات تاجیکستان در شرایط جهانی شوی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. هدف اساسی این فروم بررسی مسائل مبرمی که وابسته به تأمین رشد استوار و رقابت‌پذیری اقتصادیات ملی جمهوری تاجیکستان بررسی شده است و با اشتراک کارشناسان، عالمان، محققان برگزار گردیده است و فورم امروزه برای حل پرابلم هایی که در نزد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق شده است با اشتراک صاحبکاران، رهبران شرکت ها، نمایندگان بانک ها و با جلب دانشجویان، اسپیرانتان و دکترانتان که با کارهای علمی تحقیقاتی در این سمت مشغول هستند برگزار گردیده است. در دایره کار فروم مذکور با اشتراک صاحبکاران وطنی، دکترانتان، عنوانجویان، ماجسترانتان و دانشجویان دانشگاه میز مدور برگزار گردید. مهمانان اشتراکچیان فروم در درآمدگاه از نمایش دستاورد، نوآوری و اختراعات استادان و دانشجویان فاکولتی‌های دانشگاه دیدن کردند. در میز مدور نمایندگان و راهبران بانک‌ها، شرکت‌های استحصالی، موبیلی و توریستی اشتراک و برآمد نمودند. سپس بین همکاران و اشتراکچیان میز مدور مبادله افکار به میان آمد. در شرایط اقتصادی بازاری برای ماندن همکاری‌های متقابلا سودمند با دولت‌های خارجی، آماده نمودن متخصصان لیاقتمند به طلبات بازار مهنت جوابگو، تطبیق علم در استحصالات، بلند در داشتن سطح و صفت محصولات استحصالی، نتیجه‌گیری از کار فروم اقتصادی جمهوری بود که عامل مهم در تامین رشد باثبات اقتصادی و بلند برداشتن سطح رقابت‌پذیری کشور در شرایط امروزه جهانی شوی، فراهم آوردن زمینه مساعد در همبستگی علم و استحصالات به حساب می رود. در آخر مراسم بستن شرطنامه با همکاران صورت گرفت. در شهر خوجند از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر و مرکز تشکل طرز حیاتی سالم در ولایت برای پیشگیری از بیماری‌های سیرتی ریای قاعده‌های بهداشتی بین اهالی و فروشندگان بازار و مرکزهای سودا کارهای فهماندهی را منتظم انجام می‌دهند. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی.
در شهر خوجند از طرف مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر برای پیشگیری از بیماری سرایتی چاره‌های مؤثر اندیشیده شده. در زمینه توجه حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت تندرستی در برابر تامین مؤسسه‌های طبی با مواد ضروری طبی، باز داروواری، لباس کاری، محلول‌های بی‌ضررگردانی ذخیره گردیدند که در حالت‌های ضروری از آن استفاده نمایند. داروواری هم از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان با ریاست تندرستی وارد کرده شده است که آن به تمام مرکزهای سلامتی شهر خوجند اینچنین به بیمارخانه‌ها تقسیمات کرده شده است. از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند مبلغ‌های ضروری برای خریداری موادهای بی‌ضررگردانی، کارجامه‌های محافظتی، اینچنین آنتیسپتیک‌ها، نقاب‌ها خریداری کرده شده است. حالا برابر کاهش گرفتاری به بیماری در شهر، بهره ایمن نگاه داشتن سلامتی شهروندان از کارهای ترغیباتی و فهماندهی بین جامعه، راهبران مرکزهای خدمت‌رسانی، سرتراشخانه‌ها، تالارهای حسن تقویت بخشیده شدند که در برخی موردها در این گونه انشاءات خدمت‌رسانی صاحب ملکان توصیه‌های طبیبان را پوره رعایت نکردند. در رفت کارهای ترغیباتی در این مرکزها برابر فهماندهی ورقه‌های توصیوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان که در آن آید به پیدایش بیماری، راه‌های پیشگیری و ایمن بودن از آن و دیگر مصلحت‌های وابسته به گرفتار نشدن از بیماری درج گردیدند، دسترس و در جای‌های سیرآدم نصب کرده شد. و همزمان از جانب کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی به اهالی نقاب‌های یک‌کرتی محافظتی تقدیم گردید. در شهر خوجند از طرف کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری و مرکز تشکل طرز حیات سالم در ولایت عکس خود و دیگران را از بیماری‌های سرایتی حفظ می‌نماییم. چاره‌بینی ترغیباتی گذرانیده شد که این گونه کار در موضع پنجشنبه یکچند محله‌های شهر و جای‌های سیرآدم صورت گرفت. امروز با اهالی نیز فهمانده داده شد که اگر هر یک نفر توصیه هایی که از طرف طبیبان، از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان داده می شود اجرا نمایند، یگان نفر به بیماری کرونا ویروس گرفتار نمی شوند. هدف از برگزاری اقدام‌های فهماندهی در شهر خوجند بار دیگر آگاه نمودن اهالی از خطر و عاقبت‌های بیماری، پیشبرد طرز حیات سالم، ایمن نگاه داشتن شهروندان اهل عائله از بیماری‌های سرایتی میباشد. برای پرزور نمودن امیدهای پیشگیری از پنجشنبه بیماری سرایتی کووید 19 در ناحیه جلالالدین بلخی ولایت ختلان تدبیرهای ترغیباتی و کارهای فهماندهی گذرانیده می شود. در دایره این تدبیرها با ساکنان نقاب طبی، محلولهای آنتیسپتیکی و ورقه‌های اطلاعاتی تقسیم کرده می شود. گزارش همکاران ما. طبق نقشه ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری سرایتی کووید 19 و توصیه‌های متخصصان ساحه طب، این نوبت متخصصان مرکز تشکل طرز حیات سالم ولایت ختلان در همبستگی با کارمندان کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه جلالالدین بلخی در بازار و ترمینال مسافرکشانی ناحیه که از مکان‌های سرآدم به حساب می‌روند، چاره‌بینی مقصدناک اطلاعاتی و فهماندهی گذرانیده با ساکنانی که بدون نقاب طبی بودند، نقاب و ورقه‌های اطلاعاتی که در آن طبق دستور و توصیه‌های طبیبان جهت رعایت حتمی قاعده‌های گیگین شخصی در خانه، تمیزکاری کردن اشیاءهای بسیار استفاده شونده روزگار، هنگام به کوچه یا وارد شدن به مکان‌های جمعیتی حتما استفاده بردن نقاب محافظتی و دیگر عمل‌های پاککاری مصلحت‌ها درج گردیدند تقسیم نمودند. زیاده از 80% مردم می‌تواند به یگان علامت بیماری این بیماری از سر گذراند و ولیکن همچون شخصی که در خود این ویروس داره و میتونه که به اهالی این پنهان کند به شخصان سالم، از همین خاطر استفاده نقاب در مد اول میستد و رعایت گیگین شخصی و جمعیتی باید به حکم عنعنه، یعنی که دائمی باید باشد. برابر رعایت حتمی قاعده‌های سانیتری و بهداشتی در بینای کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه جلالالدین بلخی، همچنین مسئولان در نقطه‌های مخصوص جمعیتی به طور همیشگی بابت عامل‌های پیشگیری کننده کووید 19 توسط بلندگویک‌ها به راه مانده. برای احتمال در مرکزهای سلامتی دهاتی نقلیات یاری تجلیلی را در حالت آماده باش نگاه می‌دارند. هر یک بیماری که پیش از همه با داخل مؤسسه کمک اول طبی سانیتری ناحیه جلالالدین بلخی داخل میشد، با نقاب البته داخل میشد، بعداً با اسباب حال زمانی بی‌ضرر کنید دستان خود را بی‌ضرر گردانده میکند و بعداً با اسباب حرارت سنجی که در اینجا موجود است آنها حالت بدن بیمار رو میبینند. اگر در حالت‌هایی که وجود داشتن یگان حرارت بلند، بیمار البته تو نزدیکی حجره وی اومده، بعداً با و بی‌ضرر گردانده شده، ثانیاً برای خط سرخی که نشون داده شده است با طرفی
راست حرکت نموده به حجره صورتی مراجعت میکند. باید هر یک نفر بابت رعایت حتمی گیگین شخصی، نگاه داشتن تازگی و سالمی محیط اطراف، مرتب انجام دادن عملهای تمیزکاری و بهداشتی در منزل زیست و کارگاه و اجرای پیشنهادات طبیبان مسئولیت بیشتر ظاهر نماید. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه جلالالدین بلخی برای برنامه اخبار. طالب علمی صنف 11 مؤسسه تعلیمی دولتی گیمنازیای رقم 1 به نام اکادمیک احرار مختاروی شهری استراوشن ولایت سوخت شرافگان حمیدوف در المپیادای فن بیولوژیا که در شهر انتالیای دولتی ترکیه با طرز ویدیو کنفرانس دایر گردید اشتراک نموده سازوار جای یکم صاحب دیپلم درجه اول و مدال طلایی المپیادا گردید. گزارش همکاران ما. در المپیاد سطح جهانی از اختصاص بیولوژیا شرکت نمودن و غالب آمدن خواننده فعال صنف 11 مؤسسه تعلیمی دولتی گیمنازیای رقم 1 به نام اکادمیک احرار مختار شهر استراوشن شرافگان حمیدوف را که با توسعه مرکز دریافت و رشد استعدادهای ریاستی معارف ولایت سوخت عملی گردید، زیاد از 1410 نفر طالب علمان و 66 نفر آموزگاران گیمنازیا بی‌صبرانه انتظاری میکشیدند. همه به خوبی درک میکردند که شرافگان خواننده فعال و همیشه در جستجو بوده. علاقه همچنین اعضای اکادمی خرد علم‌های ملی جمهوری تاجیکستان دانش و مهارت مکمل دارد و پیوسته در جستجوی پهلوهای نوگشاده علمی معاصر است. شرافگان حمیدوف در این چهاربینی بین المللی از اجرای همه طلبات تخصصی و تستی از فن بیولوژی برآمده عالمان و پژوهشگران جهان را در حیرت گذاشت و سزاوار جای یکم، دیپلم درجه اول المپیادا، دیپلم مخصوص درجه بین المللی و مدال طلا گردید. از فن بیولوژیا در این المپیاد اشتراک کرده صاحب جای اول گردیدم. در المپیاد از تمام کشورهای دنیا خوانندگان از روی نویناسیون فن‌های گوناگون اشتراک کرده فعالیت و دانش خود را نشان دادند. این دستاورد شایان شاگرد دبستان دوران صاحب استقلالی جمهوری 22 ما را در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، ریاستی معارف و مؤسسه تعلیمی گیمنازیای رقم 1 با شکوه و شهامت استقبال گرفتند. تاکید گردید که شرافگان حمیدوف خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 1 به نام اکادمیک احرار مختاروف میباشد. غالب و جایزه‌دار یکچند المپیادهای سطح جمهوری بین المللی به شمار می‌رود. از خردی به فن بیولوژی دلبستگی کامل پیدا کرد و در روند آموزش همه فن‌های ریاضی و دقیق علاوه خصوص به فن بیولوژی دلبستگی صمیمی پیدا نموده تا امروز به یکچند کامیابی‌ها نائل گردید. این است که در بین 1410 نفر محصلین گیمنازیا صاحب آبروی مرتبه می باشد. همه 66 نفر آموزگاران این درگاه تعلیم و تربیت از دستاوردهای تعلیمی این طالب علمی موفق فخر می نمایند. افتخار همه معارفچیان شهری باستانی استراوشن می باشد. ما در آینده کوشش میکنیم که مقداری چنین خوانندگان در سطح جمهوری و در سطح بین المللی زیاده گردد و ما برای تیار کردن خواننده‌های بهترین کوشش به خرج میدیم. این طالب علم موفق گیرنده استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته پس از اعلان 20 ساله رشد ساحه معارف علم‌های ریاضی و جغرافیا و بیولوژی از پی افزونسازی دستاوردهای خویش و در عرصه بین المللی معرفی نمودن تاجیکستان شکوفان رو به رشد جهد و تلاش دارد. مضبوط بابازاده از شهر استراوشن برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر تان شاد و خانه آباد باشید.